Encwadini yaLuka sahluko 7 sithabese ke sesibuka kubaseFesu sahluko 4 kuLuka 7 ngicela nje kunifundzela nilalele tathi kube tihambe titfunywa taJohane Jesu waqala wakhuluma eticunjini tebantu wathi ngesikhathi niya kuJohane ehlane nani linzele kubonani nani linzele kubona tshani bulaliswa ngumoya yini naleli gama liyabuya lelimcoka kakhulu nani yewubonani nani yobonani mawuta esondweni udele kubonani mawuta esondweni udele kubonani nani yeleke uyabona indvodza legcoke tingubo letinhle empeleni nathini ukuthi bantfu labahlobe ngemvunulo lenhle batholakala etigodlweni. The church is not a palace. Akusinzawo emafashini. Uyababuta Jesu ukuthi tinhloso tenu beniyobonani. Angisho ukuthi angithi ngikhuluma ngalo telekta ubona. Angikhulumi ngekuthi wembethe ini. Kepha ngithi utobonani. Yini lofuna kuyibona. Ngoba vele mangabe udele kubona bantu ukuthi benibetheni lota uphuma ukhulume ngako kwembatha. Mangabe utokubona utobuka ukuthi bani ukubuka njani lota uphuma ukhulume ngako ngubani. Bathi ngisho angakakubuki kabi. Kepha nje ngoba ubuke ngetulu kwelihlombe lakhe kanungala. You are likely to say bani uze wangibuka eti kwelihlombe. Utobonani. Jesu beka consent 26 aseningitshele kahle nine nani bheke kubonani uyayivala indzaba enkulu nani bheke kubonani umprofeti yebo ngiyanivumela empeleni nabona lomkhulu kunalabo umprofeti nani babhekile nani mbhekile bayahamba bayale esigangeni bakhanza Johane liBhayibheli lelikhuluma ngaye ukuthi bekamkhulu ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu asiphe kubuka tinto njengaloku yena atibuka mabuka Johane lobekadla tinzethe adla tinyosi embatha sikhumba ezulwini kwathiwa kude umprofeti lomkhulu njenga Johane akana helicopter akana ndlu akana mbethe lizulu lithi kude umuntu lomkhulu njenga Johane kwangathi besingaphesuwisha bukhulu lobufunwa lizulu kunebukhulu lobufunwa ngumhlaba letinye titresi tingasiniphela bazalwane uma singafuna bukhulu basezulwini ngoba bukhulu basezulwini kube bekuyintshumayelo yalamuhla bengidawuthi wonke lotelwe kabusha wadalelwa embusweni wasezulwini mkhulu kuna Johane lizulu lelithi mkhulu baseFesu sahluko 4 verse 1 na verse 2 live worthy of your calling
sihloko sethu salamhla leso, live worthy of your calling. Evikini leliphelile sathi live in hope or living in hope. Lamuhla, live worthy of your calling. Ngikhulumela kuleti khathi how to respond in our times. Kuleti khathi leti lesiphila kuto, yini letawusisita to sail through. Base verse 4 verse 1 na 2. Ngakho ke siboshwa enkosini, ngiyanincenga ukuthi nihambe ngalokufanele kubitwa lena bitwa ngako, nikhombise uthando lwenu ngekubeketelelana, ngekuthobeka konke, nangebomnene nangekuqinisela. Ngaze ngathanza lendlela libeka ngayo eSiswatini, nikhombise luthando lwenu. Empilweni asiphileli kukhombisa kuthi sicebe kanganani noma siphuye kanganani. Indlela yekuphilela inkosi isekukhombiseni luthando lwenkosi. Indlela yekuphilela inkosi isekuthenini silukhombise, silubonakalise luthando lwenkosi. Living worthy of your calling. Mangabe ubita umntwana kumbe bekabhiza adlala ngema toys akhe, etikhatsini letinengi kungendeka lomunye kumbe achubeke adlale, kepha lomunye makakuve kahle alalela, asanemkhuba wekulalela, uyawashiya ema toys agijime ayela ukhona khona. Why? Uresponda to the calling. Hayi kuthi ema toys uyawenyanya, kepha lona lombitako ukhomba kumhlonipha ngekushiya ema toys akhe. Masiphenduka awuchubeki uphile njengalobe uphila. Awuchubeki uphile njengalobe uphila. Mangabe uphenduka ungumfati, mangabe make wakho kumbe bekangakhombi kuhlonipha babu wakho, nyalo wena kumbe sewathi onke emalungelo, mase uphenduka awuphila, awusho ukuthi make wambeke nje. Awuhambi ngelunyawo lwasekhaya, uhamba ngelunyawo lwasezulwini. Kanjalo noma uyindoda, noma ngabe babo wakho bekayinkosi ekhaya, ngendlela laphatha ngayo make wakho, mawuphenduka ayasala ema toys. Akani siyahlonipha labasiphethe emisebentini. Mangabe bewugcoka i-overall lebovu mawusebenta enkampaneni A, bese uyawusebenza enkampaneni legcoka blue, uyawashiya ema-overall aleya. Awusho ukuthi mine mangisebenta ngembatha nayi. Mawubitwa lubito lwaNkulunkulu, kunetintfo lekumele lutishintshe empilweni yethu. Manita aningeteli kutawukuva nekubona indvodza yaxolisile. Nitele kutawukuva ukuthi uNkulunkulu ukhuluma uthini nawe angisikambe. Mangita angithi ngemithetho nemiyalo yakaDlamini, ngita nemiyalo yakasezulwini. Live worthy of the Lord. Inkosi ayithi mayikubuka ithi uphilela lizulu. Lala ukhona empeleni umelele lizulu. Now umphako bobabe. Bantu labane responsibility lenkulu kwedlula make nebantwana ekhaya. Ngithi bobabe. Ngoba thine kungena kwakho ekhaya simelele Jesu mbamba. Simelele Jesu mbamba.
Angasho sibomaka bakameleli. Kepha ngithi babe lo inhloko lengaphasi kwaJesu umelele Jesu mbamba. Ngoba whatever you do kumele kuphambane nawe kucondzane nenzalo yaJesu. Kumele kunyathela kwakho nalobe kakhala asmile angachubeka khale sekunawe. Simelele Jesu mbamba ngekweliciniso. Simelela njani? Ngekuphila impilo yendrobeko. Be completely humble. Be completely humble. Akuphele ngawe. uNkulunkulu uyangimangalisa uma akhipha umthetho akhokhela sive saka-Israyeli. Uyasho ukuthi le miyalo lenginika yona lamhla akusiyo lelikhulu. Kepha uthi mani icaphela le mithetho nihamba ngayo kutaba kuhle kini. Kusho ukuthi lo mholi akaholeli ukuthi kube kuhle kuye, uholela ukuthi kube kuhle kubo labahola. Uze kutaba kuhle kini. Nitawuphila kahle. Oh makabonge Jesu, hallelujah. Yes. Live worthy of your calling. Agene bakini baka Dlamini bathi bheka kanje sewukuthatha phi lo? Ngoba you are living as somebody who has been called, njengemuntu lobitiwe. Lama choice akho kasasele ngoba sewu responded to the calling from above. Calling from above. But kusonza akushintshi lutho. Kusonza akushintshi lutho. Kepha kusabela elubitweni kushintsha lutho. Washo lo mnyahlabela sinabantu babone uhambiso kwakhe. Nebantu babone ukuthi uhambela Jesu. Nebantu babone ukuthi ukhulumela Jesu. Nebantu babone mawuthetha ukuthi uthethela Jesu. Nebantu babone ukuthi wendela Jesu. You are representing a kingdom. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kungabikho la khona kungaba nalomunye longakhala athi wazi wangidlavuta bani lamhla. Simelele umbuso asisatiphilele ithine siphilela inkosi yelizulu. Kuba sePhilip sahluko 2 verse number 4. Ngulowo nalowo anganakekeli kwakhe yedwa kepha anakekele nekwalabanye. Kuphilela inkosi kusho ukuthi singasatiphilela ithine. Sale sinakekela nekwalabanye. Singasatiphilela ithine. Sale siphilela nalabanye. Hallelujah. Singasatiphilela ithine. Sinakekele nalabanye. Singasatiphilela ithine sinakekele nalabanye. Singasatiphilela ithine sinakekele nalabanye. Ake ubacabange labanye ukuthi engabe udlile yini. Mawudla awucabange lomunye ukuthi engabe udlile yini. Mawulala awucabange lomunye ukuthi engabe ulele yini. Uye emsebentini awucabange lomunye ukuthi engabe usasebenza yini. Mawuthola imali awucabange lomunye ukuthi engabe unayo yini imali. Ungasatiphilele. Siphilele nalabanye. Maheberu 10 verse 24. Ngakho ke asinakane sisitane ngekukhuthatana eluthandweni. Ngakho ke asinakane sende njani sisitane ngekukhuthatana eluthandweni. Seliphelile.
nasemisebentini lemihle. Yes. Impilo yethu singa analyze kakhulu labawile labangamlaleli Jesu. Wambona ukuthi uwile noma uyadlala sewune assignment. Yekuthi ubone ukuthi ungambuyisa kanjani. I-assignment yethu akusikuhamba sibuka labangamlaleli uNkulunkulu. Kepha assignment yethu yekusita laba lesibabonako ukuthi ngathi akamlaleli uNkulunkulu. Waze wambona say assignment yakho hayi kuyom-analyze kulabanye kepha yekumsita endleleni yekholo. We live worthy of the Lord. Base Efeso 4 verse number 16. Umtimba wonke uhlanganiswe ngaye. Ubambene ngekwelekelelana. Ngiyalithanza lelo gama. Umtimba wonke uhlanganiswe ngaye Jesu. Ubambene ngani? Ngekwelekelelana. Ngekwelekelelana. Kuthule emakhaya, kwelekelelane emakhaya. Kwelekelelane ebandleni. Kwelekelelane emangweni. Ngisafuna ngisenawo umthandazo bazalwane lala sikhona khona kulombango uNkulunkulu la sibusise ngawo kuwo kuthi bukhona bethu bungabonakali ngelisondo bungabonakali ngetakhiwo kepha bubonakale ngelushintsho lolutaba khona kulendzawo. Mangabe lesimo lesikhathi lesi sitawubhoka ngendlala uNkulunkulu asiphe sibaphe kudla noma sibaphekele indengane ekseni sibaphekele liphalish nenyama entsambama. Our presence must be like we are helping. Selekelelane ngetulu kwekubuka ukuthi ngidlile ngiphilile ucabange lomunye ukuthi ngabudlile yini. Angikhulumi ngemakhaya kungabikho longalala ungenalo liqiniso ukuthi udlile yini noma mangakadli kumbe uzilile. Yini ngathi niyakwata. Ngisho emakhaya uyathi kungendeke ekhaya ungene uqonze nami sengiyacabanga abazali uyathi kungendeka ungene uconze efrijini noma uconze emabhodweni uphakele ushaye your mountain uyibeke embi kwakho uyibeke eceleni uhambe uye embhedzeni ungene uconze emabhodweni uhambe uyolala labanye ungabadi ukuthi badleni. Ninakekelane leli ke ngulele practice lele ngilikhuluma kubazalwane. Ngiyathi ukuthi sibusiswa ngilela labo Elijah fire kuthi akwehla umlilo asiwudzinga umlilo lamhla singaliphalisha. Ninakekelane makacuma lomunye eceleni kwakho uzame kuva ukuthi ucumiswa yini. Ninakekelane sinetiteshi letinengi tekuphendvuka tindlela tintfo leti lekungendeka siphila kuto singanakekelani. Ninakekelane umtimba ukhuliswa kuthi kuyanakekelwana. Sicoca nabo Nkosi ngalelinye ilanga lapha ungivakashele uthi mfundisi lokuhlela enhlitweni yami yinkinga lesiyibonako yekuthi umuntu angaba nesipho athi angumkhono
bese angabamba lelo qatha le gift laphiwe yona sewuyathi khumula emtimbeni sewugijima ngalelo qatha lanalo gani inkinga sesiyaxoxa uyathi inkinga yakhona kulokuthi masagijimile nalesipho sekalapha entsabeni ubese uyabona lokuthi uyathi ngiyawudzinga umlomo ngoba noma ngiphethe lenyama anginawo umlomo awubi ngilophelele just because you are gifted you need the other members uyatidzinga letinye titho ngula khona lomtimba na empeleni as the body grows you also grow as lo munye akhula sitakala nawe uyasitakala nibambisane ngekwelekelelana indlela yekuphuma etikweledini ekhaya nami ngithola nje lesambulo angaze ngayicoca ekhaya indlela yekuphuma etikweledini ekhaya mangabe sibadali kubhadalela abantwana esikolweni baze bayosebenza siyawuphuma ke etikweledini ngoba bangaqedzi vele kufuneka iphume isebende ukuthi banakekeleke kepha mzukwana baphuma bakhula bakhona kusebenta bathi nakekela utshayile etikwelede waphike ukuthi naka wena bangakhona bona kusitakala uyawuhlala etikweledini kuyawuze kube Jesus Christ noma ungaya bakuthele ngabo oil labablue nalabamhlophe uyawusala nabo oil netikwelede tibhoke ni nakekelane and extend your help nakulomunye lombonako ukuthi uyaludzinga lusito yebazalwane lesikhathi lesi akusiso sikhathi sekudlala ngabo holy akusiso sikhathi sekudlala ngekuthi elunyaweni unemqwebo sikhathi sekuthi mangabe lunyawo liyafutha kumbe nginaye esheleni gibela uye lapha akusiso sikhathi sekuprofesayana angisho ukuthi baprofeti baNkulunkulu abekho bancane abathule yini but lokuthi yini ungaboni ukuthi solo waqala kubamba line lekuprofesaya kude lokushintsha sikhathi sekwelekelelana liBhayibheli lithi sathane uphumbuthekisile emehle bani ukuthi lingakhanyi iqiniso abalibatise ngelite kuhle kwemuntu lo kwabathi kusenetipoko lo munye uyahike ebusuku wagibela imoto la yapaka khona sekusile wakhanza tibuna utiphelile uhlele emathuneni kwamhudule esikondiyeleni kwahamba naye imoto kude sitha siyavama kubambisa abantu emanga kube ngathi uhambe libanga kani solo ukazero aselekelelani I will tell you why in case ngikhohlwa uyalwati lugange lwemlilo uyamkhumbula Jobe sathane la complain wathi ubiyelwe uyathi yini lamhlalela ugange lomlilo bukhona baNkulunkulu uyabathi bukhona baNkulunkulu bukuphi buselithandweni la kunelithando khona in that family kunelugange lwemlilo
noma ngabe lo baba akasiye prayerful akasilothandaza kunyokoza izinto, but la kuneluthando khona kunemlilo, ngoba our God is a consuming fire. Ndakumekisa evesini masinyane lakhona. How do we live worthy of the Lord? Makorintos 2 sahluko 7 verse 6. Nencwadi yezenzo imisebenzi yabapostoli sahluko 9 verse 26 na 27. Kodwa uNkulunkulu lodufudala abanenhliziyo letiphukile wasithuthuta ngekufika kwaThithusi. uNkulunkulu wendani? Nilve kahle bazalwane. Wendani uNkulunkulu? Nathuthuta. Uthuthuta tinhlitiyo labanetinhlitiyo letinjani? Letephukile. Bese lithini? Wasithuthuta ngekufika kwaThithusi. Kufika umuntu uNkulunkulu uthuthuta labanye bantu ngalabanye. Kusho umpostoli akasho ukuthi ye kwethi ingilosi ezulwini, uthi kwefika umuntu sase siyathuthuteka. Kusho ukuthi ngamunye wethu mawutithatha utimikisa kulabanye uletha indudutho yasezulwini. uNkulunkulu uthuthuta labanye ngawe. Ngakho ke asimmelele kanjani uNkulunkulu? Asimmelele kahle bazalwane. Asimmelele kahle, singabajaji, singaba-accuse, singaba-condemn. Asimelele uNkulunkulu. La akuchamkisa khona uNkulunkulu, abasalela abanye balingisa Paul abathi uNkulunkulu ungithuthutile ngaleli jaha. uNkulunkulu ungithuthutile ngalo maki. Ungithuthutile ngalo babe. We represent God. Bese la encwadzini yemisebenzi yabapostoli lithini 9:26-27. Sawula waya eJerusalema wetama ukutihlanganisa nebafundzi. Kodwa abazange bamkholwe lokuthi abe ngumfundisi. Bonke babemesaba. Noko Barnabasi wamsita ngekuthi amthathe amise kumpostoli. Wafike wabachazela ukuthi Sawula wayibona kanjani inkosi endleleni. Yebo bazalwane. Lo mpostoli lomkhulu welithumo, umpostoli Paul, wacishe walahleka. Kube bekungekho umuntu longuBarnabas. Paul abeka wathi uyachamuka, bathi safa. Bathi safa, Nkosi yami wathi uyangena uyawuhlala lapha. Uyawuhlala lapha, bakhwesha bavula space. Bamvulela. Bathi lona siyamathi uyingoti, sewutochuba bungoti bakhe la. Bakhwesha, kepha kwaba nemuntu igama lakhe nguBarnabas. Lo wa understand wamkholwa, wathi mina ngiyakholwa noma ngingakakuboni ukuthi uboneni, kepha ngiyakholwa ukuthi kukhona lokubonile. Mina ngiyakholwa ukuthi usitakele. Mina ngiyakholwa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Mina ngiyakholwa ukuthi awuketeli kute ubulala utele kute awusita. Mina ngeke ngithi ara makuchamuka labanye, mina ngitawuthi nangi lo munye umntwana kaNkulunkulu. Uke ucabange yini ukuthi mawubona labanye labayingoti nawe wakwaba ingoti kucala? Not unless wena vele uyingilozi yakhiwe ezulwini yavele nje yathi ngcim le kazwane la wakhona khona. Noma yavele yathi ngcim ichamuka kaShabaka. Yakhiwe ezulwini. Lengakhiwe emhlabeni. Aningixolele Nkosi yami lethi bonga angiprophesy ngani ngiyabekisa nje. Ngilethi fike masinyane. Sanini yini ungasho lesakini? Nango Paula, he was rejected. Niyathi ukuthi kungabe kusemakhaya lapho siphila khona, kungabe kusebandleni emangweni, sichamuka kulesinye isikhathi
si rejected. Sichamuka labanye basikhafulile. Sichamuka labanye bangasifuni. Labanye uthe uyachama bathi naku lokhu. uNkulunkulu asimmelele kahle. Asibe boBarnabas basezulwini. To be there to encourage others. John 18 verse 18. Kwakumakhata ngako weti-70 kanye nebagatsi base babase umlilo wemalahle bawutungeletile botha na Petro wema kanye nabo wotha umlilo. Awu mine Petro. Awu mine lo Petro. Nivile ekucaleni ukuthi bekunjani? Bekumakhata. Bekumakhata. Niyambona Petro ukuthi naye bekahlaselwe ngemakhata umntwana ebantu. Petro ubese uyamangala nje mangabe kube bekungathiwa uyasiva abengamangala ukuthi ha yebo nini niyadini ukuthi ngifika kanjani ekuphikeni Jesu. Niyadini ukuthi ngaya kanjani ile ntombatane nina sane ngitshela ngentombatane nje ethi ngehlulwa intombatane ngaphika nje kwentombatane ukuthi uyamadwe. Petro ngathi niyangadini yebo nini kuthi bengivani ngoba noma bengihleli na Jesu ngingumpostoli but nami emakhata ngiyaweva nakimi bekumakhata. How Petro usamkhumbuli Jesu? Ngimkhumbula uJesu umhlenge bekumakhata. Bekumakhata. Ngiko Jesu ambuka ngeliso lekumhawukela. Ngiko Jesu masavuka wathi ningitshelele na Petro. Ngoba uyathi ukuthi Petro ufika la amphika khona nje bekumakhata. La ngaphandle kumakhate bazalwane. But ngicela kunitshela ukuthi kulamakhata la khona kunemilidlwana lebasiwe. Kunemilidlwana lebasiwe. Unfortunately leminye yale milidlwana ikukhafulisa liqiniso lasezulwini. Ikhafulisa umuntu liqiniso ngaJesu. Iphathisa abantu tintfo lizulu lekadze lathi it's expired. Akusasebenzi. Kepha baphethe emathemba esikhashana lasaphelelwa isikhathi imililo lekhona lebasiwe lo mubi lafuna ukuthi siyoyotha njengaPetro uve vele nawe uve ngathi cha kufuthumele impela ukhona umsindisi kani ukhafuliswa umsindisi wakho. Petro la azafika khona aphike kepha waphika kathathu noma kwakhala licutse kathathu akunanza abakhona lokuthathu so uyawufunza wena sengikulo lokuthathu noma licutse noma kuphika waphika kathathu licutse lakhala kanye lakhala kabili hayi le ngoma yesibhace lakhala licuthe kabili kathathu Petro ufika la khona aphika azahlanda bayitolo. Ngilokhu uyabuka uthi yathi mangingathi ngiyamathi batangisuse emlilweni. Kanti kumakhaya. Yebazalwane. People need fellowship. Bantu bayadzinga kufuthumetwa ebudlelwaneni. Bafuthumale ngebudlelwane. Kuze bangati khanzi botha umlilo waSathane. Bangaze bafuthunyetwe yimililo le-strange. Bangaze batifuthumete emililweni yemadimoni. Timotheo wesibili sahluko 3 verse 1. Why? Sesiyafika ekugcineni. Khumbula naku emalangeni ekugcina kuyawufika tikhathi letimatima. Yes. Bathandekayo.
ngaphandle kwekuphoca umuntu tinceku bagcotshwa baNkulunkulu labashito ngetikhathi letimatima emhlabeni letimatima eSwatini noma ngabe abaka prophet liBhayibheli lenele ngekusitshela ukuthi etikhatsini tekugcina kuyawuba matima so mase sibona bumatima lebe singabicabanga uyabo ma uthola livesi uyalithwebela ubusiseke kanye likhuluma indzaba kuthi emhlabeni kutoba netikhathi letimatima terrible times in the last days la kuba seFesu 4 likhuluma kugubhutiswa kushayeka sinyakatiswa njengeligagasi uyathi ukuthi bukhulu beligagasi ake ngishaye oceanology so ungagooglisha likhona oceanology bukhulu beligagasi buyawube bubangwa ngumoya lomkhulu laba likhulu leligagasi kusho ukuthi lo moya ustrong lokugubhutela lokukhona kusho ukuthi kunemimoya yesitha le strong kwendekani ke labanye bathe kuhambeni kwabo ngemkhumbi sase siyavuka siphepho lowo moya lo strong umkhumbi ushayeka ufuna kuphahlateka labanye balahleka ekhathe emkhunjini ngenxa yekushayisa lena kuleso storm labanye sebafuna labanye bazama kubamba tintsambo bathi ngemusa wenkosi mabaphuma sebethwala laba ababonako ukuthi ayo noma mina ngopha kepha ngazuthi lona sewuyafa from the storm lomhlaba uhlaselekile there is a storm in this world tikhathi letimatima mabambeka lona labe bambonile ukuthi ngathi kube matima kuye wase lona wetembilo uthi hawu yini wena zibanibani tingalo takho atikho imino yakho ayikho kwangikhana bona uthi hawu nami ngilahlekelwe ngiminwe kuleti khathi tekugcina ulahlekelwa ungeva ngenxa yekulwa lobhekene nakho uthi khanze sewulahlekelwe because the battle is so tense mal Bible likhuluma ngekwemagagasi ukuthi singahanjiswa ngawo alidlali ebazalwane mali thethathini tekugcina kuyaba tikhathi letimatima kusho ukuthi uma sitawukhona kuphila kuleti khathi letimatima asibheke kuJesu umholi asihambe njengalo kwasibitile ngoba kuyahambeka kuyaphileka incwadi yezenzo sahloko 12 verse 1 na verse 3 ngikhona kambe yes izenzo 12 verse 1 kuya 3 ngalesikhathi Herod inkosi waqala kutingela nekuhlupha emalunga elibandla wabulala Jakobe umnakabo Johane ngenkemba wathi nakabona ukuthi emaJuda ayakujabulela lokho wathi mabona kuthini emaJuda ayakujabulela uyabona ukuthi kukhona labanye abantu labajabuliswa kuhlupheka labanye bayajabula makuhlupheka labanye bayajabula mangabe lo munye umzalwana lahlekelwe ngile mino yakhe lengibekisa ngayo labanye bayajabula mangabe angazi bakhona laba bathi akusibo labakholo wakho bathi tawuphela kuphapha yena bekacabanga ukuthi uyingilozi
mangabe kumbe abantu abakho sekuyenteka kumbe sebathathwa ngile mimoya lesikhathi uyayibona mos bathathwa ngilokwa nalokwa sebadibana nabo bayabhema badibana nabo sebakhulele badibana nabo sengilokho bathe bekacabanga ukuthi Herod bekeva bunanzi makeva umsindo wekuthi mahlupha abantu kunebantu abajabulako ugcina ubathola abantu labajabuliswa kuhlupheka kwalabanye utkhanze sewusethimini kuhle kwebantu banje bayakhona kubonana singangena sihlale la but lo tsanza kubhema ligwayi loluthide noma bangazange sebadibana tabakhonza sebadibenela ngaphandle kunemoya nje we-connection. Herod wakhonekitha nabo weva kuthi kunebantu abayijabulelako lento kunebantu labajayivela lo music wami wekuhlupha abantu weva Herod wasuyayishaya enko wathi njengalokho sengimbulele Johani wahlala walalela weva wathi kwamjuba lingashoni wathi kani kukhona labangivako khona labajabulako awusengibambe lo munye uyathi ke yini le yamsita Petro akazange asitwe kuthunyelelwa emavesi ejele bekadzinga the God of now bekadzinga people who love him a community of loving believers labathi kuboshwa kwaPetro kuboshwa kwethu bendani bashulungana baya emthandazweni abahlalanga bathi engabe wendeni Petro yebo nini bani ungabona kushumayela ebonini na Petro sewuboshiwe kuthakathe ngisinsango ngiyakutshela sibese siyacala siya-analyze ngiloyo bese uyacala uya-analyze ukuthi phela kuke kwalahleka ingoma ngalasteki kungenteka ngoba nayo unebhutshari bese siyacala siya-analyzana kuthi kungenteka ngilokhu siyahumshana siyabekana kuthi kungenteka ungene kudili uthola idili bamendela umshosha phasi ngikwaboshiwe libandla lathi noma ngabe wendeni wakithi nguPetro asingijoyina Sathane sithi ngakujoyina tingilosi ezulwini singakujoyina Jesu ezulwini because Jesu la khona he's interceding nasi singakuyomncusela. Let hell analyze and accuse and condemn, but we are not going to accuse. Stawbe sihlede emthandazweni. Petro mawulifunza kahle iBhayibheli lithi bekalele nami ngiphila kulomhlaba abazalwane. Uyathi ukuthi khona isikhathi la khona umthandazo walesimo ungenawo kepha ube nebuthongo nje baleso sikhathi uthi uyathandaza utkhanze uthi babe ngiyabonga kudla kanti lesimo akunakudla la utkhanze uthandaza umthandazo longasi relevant ngula khona ke udzinga abazalwane laba kwakhela umlilo wasezulwini because of love. Praise God. Ngekuthumelelana emavesi asithumelela neni Vuka Udle hallelujah asithumelela neni as much as we can but asikhumbulane kukhona la kudzingeka wena khona kukhona la kumele uyoba livesi khona kukhona la leli vesi lelinguwe liphume lihambe liyawuvela kulabadzabukile liyawuvela kulabashiyiwe liyawuvela kulabalahlekelwe kukhona la khona the word became flesh and dwelt among us
Jesu waphuma ezulwini wathi kuhlushekiwe emhlabeni, bani bayafelwa, bani bayalahlwa, bani bayashiwa, ake sengishiye ngingilivi kepha ngifuna kwembatha inyama ngiyawuhlala phakathi kwabo. Kunetikhathi la khona kumele siyembule inkhatimulo yethu siyawubonakala phakathi kwalabanye. Petro bekangadzingi livesi lelithi Petro noma ulapha ejele you are more than a conqueror. Bekadzinga umuntu lotawuchamuka athi Petro kunjani. Athi Petro, I don't understand lokhu lokwendekako lokuvako nyalo, but ngicela wathi ukuthi I'm here for you. Ngikhonela wena Petro. Let us be our brother's keeper. Asibe banakekeli bebafowethu nabothatha wethu. Ngeke salifunza leli vesi kepha siyakhumbula ukuthi ngesikhathi boShedrack basemlilweni bebangadzingi livesi kuthi lithunyelwe kubo. Bebangadzingi kukhunjulwa ngaIsaya ukuthi uNkulunkulu uthite noma usemlilweni. At that moment bebadzinga the God who is really there emlilweni. Bazalwane, leti khathi leti tidzinga the reality of God. Bukhona baNkulunkulu ngeliqiniso. Naku ke lokwendeka ngesikhathi balapha. Ngesikhathi bakulesimo angilikhumbula iBhayibheli ukuthi lithi bambona uNkulunkulu. Ngikhumbula nje lithi inkosi Nebuchadnezzar wathi uyahlola wabona umuntu wesine. Laba bebalapha ekhathi azange bambona uNkulunkulu. Empeleni ngiyabacabanga ukuthi nakuye uNkulunkulu abashongo ukuthi Nkosi ngicela ubonakale kulesimo. Angicabanga ukuthi basho njalo. Why? Ngoba bayamathe ukuthi uNkulunkulu wabo wethembekile ukuthi angaba khona noma ngabona. Bazisiyela kuwe Nkosi. Asidinga ukubona. Wena uyathi ukuthi wenda njani kulesimo. uNkulunkulu azange abakhombise ukuthi sengikhona ngiphakathi kwenu, akazange enta njalo. But kukhona lapho angadibonakalisa khona angekukhetha kwakhe asho asiqinise ukuthi sengikhona ngisekhathi kwenu, kepha khona ikhathi la abakhona kube ngathi ubinzile. Kepha khona bakhe bonakala. Kuthi uyawube ugcinwe ngusomandla. Ngoba kude bekungagcina kulesimo lesi. Snatch others who are in danger of shipwreck. Ase sibonakale sibantu labahlwitha labanye labacwilelwa ngumkhumbi wekholwa. Jude 1:23 usho njalo, save others by snatching them from the fire. To others show mercy mixed with fear, holding on to faith and a good conscience which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. Timothy waqala sahluko 1 verse 19 loyo. Ngimhlanganise na Jude 1 verse 23 embeleni Jude sinye sahluko. Live worthy of the Lord. Mangabe khona lomunye lokungendeka umbone sekashayekile kulesikhathi. Ngangabona labanye bakhuluma nje bahlekisa bathi wabhema njenge Lindi yalishelwe esitolo. Angisathi sisho lesi labasathela kuphi. Ngasifunza hayi out of what has happened. Ngafunza. Ngalama magama mawubona lo muntu waNkulunkulu abhema ungadi wena ukuthi ubhemelani, ungamangaliswa ukuthi yebo nini waze wayimunye indvuthu. Kepha mawungahlola ungamangala ukuthi hawu Nkosi yami kumbe vele bekufanele ngoba ushelwe.
ake sibuke ngemehlo, ake sibukele uNkulunkulu bantu. Kungendeka lo ngikhuluma, kukhona labanye la sebaqale imikhutshana le yento ngathi isimo singaba ngcono. Kumbe labanye sebaqale nekubhema, kumbe labanye baqale kunatha. Ake simelele uNkulunkulu, snatch them, asibahlwithe. Once wambona sale wakhalisa ukuthi engabe how can I snatch this person, ngingamhlwitha kanjani kulesimo la kuso. Esikhundleni sekuthi sakhe labatawushaya tandla kanye nathi, ngekuthi nangiya sewulapha kunaya inkinga nalabo labanye lekungendeka siyadibana nabo siyababona. Angikhohlwa ngidibana nalomunye umthandekayo lekatheni khona ndokhululeka hayi nini lekatheni ngidibana naye uphuma kulomunye umprofeti inyanga mayeze bamphathisile ke ilitha wathi uthi inhla wayithukusa nami ngase ngibuka le ngisho yebhunya ngibona ukuthi kumbe kutaba inkinga la ngoba kumbe le ndlela afake ngayo kumbe kuyachitheka lento uyawufika sekuphelile ekhaya ngako angente engathi angimboni ngenxa yekusangana nekushayeka kuleti khathi timatima. Sine assignment yekumelela Jesu, asimelele Jesu, singameleli Sathane, asimelele lizulu. Ngicela sisukume siyawuthandaza. Bazalwane nithanda selane. Oh yes. Akwanze luthando, asanzise umusa wasezulwini. Kungendeka kaDlamini ukholo musa, asanzise umusa wasezulwini, asanzise luthando lwasezulwini. Asimelele Jesu, asiphile ngathi sibitwe nguJesu, hayi kungathi sifuna kwethu. Oh hallelujah. Be completely humble. Be completely humble. Nikhombise luthando lwenu ngekubeketelelana. Nikhombise luthando lwenu ngekubeketelelana. Ngekuthobeka konke nangekubumnene
Bumnene busho kunakekelana nangekuqinisela. Oh hallelujah. Kuma kuleti khathi leti lukhuni. Go and show love. Lolo wendelwe lona nemusa lo tholile. Hamba njengalobitiwe. Sisahamba kungathi ngamunye wethu angathi Nkosi ngiside ngumelele kahle kuleli khaya. Uyathi kuyagcina kude indzawo yekubalekela ngaphandle kwasekhaya. Kwangathi kulelo khaya bebangakhanza amnengi uNkulunkulu. Bakhanze kukunengi kubeketelelana. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Abasubeketelelwa esigangeni kwedlula kubeketelelwa ekhaya. Akasuthola kuthandwa esigangeni kwedlula luthando lwasekhaya. Akasu nakekele esigangeni kwedlula kunakekelwe ekhaya. Asanzise umusa, asiubase lo mlilo welithando kuze Petro angothi umlilo la atawuphika Jesu khona. Ngoba thina sitava Petro sekaphika Jesu. Kani Petro ngilokuthi akawuthola umlilo welithando. Akawuthola umlilo wekunakekelwa. Siyawuvala omunye ukuthi sewunatha tiwasho. Sithi hawu lo mzalwane unani usangena inhloko kumbe sitha simbasele umlilo wevafuthumala. Ngoba kumbe ulahlekelwe ngumlilo wekufuthumala kubazalwane lebekumele bakhombise luthando. Let us take care. Let us show love. Try to find out kubhlungu kuphi. Ake sewushayele lomunye uvakashele lomunye umbuto ethi unjani. Ngiyakubona kona kukubona kepha unjani. Unjani, how are you? How are things? Simo sinjani? Usele uphilile? Awukahlaselwa iCovid, awukashiselwa ngumlilo? Ake simmelele Jesu sibe ngumuntu ebantwini. Luthumo lube kuye uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mababona imisebenzi yethu lemihle batamthumisa uNkulunkulu. Khona lapha emlotheni yabo abamthumisa uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi you have been a representative of heaven etimeni nasetindzaweni tabo. How can I help? Ngingakusita kanjani? uNkulunkulu wemusa akasibusise leso sandla lesisitako. Akayibusise leyo nhliziyo lena labanye. Noma nawe unetako tinhlupheko. Ngoba awusithi labanye ngoba wena uphume kutotonke kepha uthi noma nginato nami I'm a representative of heaven. Ngimelele Jesu. Lothuma lube kuwe msindisi wethu. Ngayo yonke inhlitiyo legucuka konyalo ngiyati ukuthi lokunye babe sisahamba sibuyele emakhaya. Kumbe la kumele sicale khona ngilapho senabele nakulabanye. Yenda tindlebe tethu tingabi buthundwe kuveni ngetinhlupheko talabanye. Yenda tinyawo tethu tingasinzi ekuhambeleni labanye. Ngathi Nkosi tsinza la kubuhlungu khona. Ngathi Nkosi spread the healing aroma. Ngathi yanzisa liphunga lekuphilisa kumunye nangamunye wethu kuze ukuthi bantu bathumise wena kule mhlaba kulamakhaya kule live na kule mimango lesikuyo. Jesu wethu abonakale angumsinzisi hayi umehluleli. Abonakale angumsinzisi. Lothuma libe kuwe manje naphakade. May the blessing of the Lord, may the Lord himself shine his face upon you. May the Lord bless you. May the Lord be gracious to you.
and may the Lord give you peace that passeth all understanding. Amen.